Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sadatina alawiyin para habaib, utamanya yang mulia Al-Habib Zainal Abidin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, utamanya Kepala MDT Mambaul Ulum dan SMP Islam Mambaul Ulum, beserta ketua yayasan, yang terhormat segenap dewan guru dari kedua lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan, yang terhormat para pejabat pemerintah yang hadir, yang terhormat seteja panitia penyelenggara haul sesepuh dan haflatul imtihan, yang terhormat segenap wali murid, wali santri, santri aktif, alumni, tersedaja simpatisan, rahimakumullah wa as'adakumullah. Kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minangka tanda poci syukur dak keajunanipun Allah. Setak bu ambu aparing nikmat dak beten kaula para ajunan sedaya. Utamanya malam hari semangken kita bersama dipertemukan dalam satu majlis yang insya Allah penuh barakah, karena beten kaula ajunan nalpek ke acara sebarokah eki kak dinto nyelamatin ilmu seka oleh sarang potra-potre kaula ajunan seampon alastari yakin proses belajar mengajar selama 1 tahun pelajaran tahun 2020-2021 dengan harapan ilmu seka oleh malar muka teti ilmu semanfaat, malar muka teti ilmu sebarokah. Para Rabu sebatan gaula amol jaaghin, batan gaula sarang para ajunan malam are semangken di samping mabada acara haflah al-imtihan, jukan batan gaula sarang ajunan mabada acara haul
Sekik buru ampon pimpin sarang Al Habib Zainal Abidin. Hal gak dinto perlu dilestarikan. Apa sabab karena semangken para bapak, para epo kebedaan semangken antara kepenteran otak kecerdasan intelektual tidak berbanding lurus kalaban ketakwaan dek keajunan epon Allah. Sehingga para rabu samangken sangat banyak bermunculan orang-orang penter, tapi ternyata cek sakoniin orang bener. Banyak gaula ajunan ngolatin cerdas orangah. Apet rampet titel akademik epon, tapi tengkanah para rabu apuduan ben orang pudu. Kaangkui maberes kebedaan katiga dinto. Tadak laeng metepak sampungan dek ke para bengesepo. Metepak sampungan dek ke Rasulullah. Metepak sampungan dek ke ajunan epon Allah. Minabi sampungan gak dinto ampon epatepak, maka insya Allah kebedaan gak dinto tak kira sajan salbut. Masalah perbedaan, masalah perubahan gak dinto para rabu tidak mungkin bisa kita hindari. Tikal ngereng ngabas gaula. Amakulia. Mampon. Para rabu ajunan tak minabi atak kertak ban soromban takok panik kanyalep tak ngebel ya juna Allah. Eki takok ngalep tak ngebel. Tadi sambian ampon. Kula mator engak panik takok saya tak beres can Allah beres, saya beres tak beres can Allah. Eki takok panik sesuai benyamanah mastur. Sengaja bacet etotop ben Allah. Teti etotope pangkadah teti bi orek bah yang kep tak gena. Padahal ni kegenaan ben segena. Teti tak langkong nyon saborah tikal sambian angok ngojaan nasenagu emik tembang ngojak isi budi pengkir gula nikah. Bon. Para rabu sebadan gaula amul je agen ampon nang. Wes, tak usah bahas menikah. Bon. Ya doreng. Dan gula olati ning beberapa YouTube sekut minabi kapangkung erabui orang-orang engak penikah. Bengkalan, Sampang, Pamekasan, Suwene banyak bahkan berdesi abengkang ke ketah pangkung. Dan gula nang ibaba segini kebi gula patojo takok gula kalah bangkat tetiba nikah ampon nang tekal nikah nyamana ampon seberes nikah gi nikah seberes nikah kotu setak beres lah nikah seberes on saboraan para rabu sebetan gula mulja aki Kulaku sampean launing ke pangkat depan ini kembali lah ada umur lah tahu, mun makin kita tahu, pon tahu saya bahas. Para rabu sabtina amul jakin, perubahan itu tidak bisa kita hindari, karena pensapen para rabu lain kenengan lain bektoh nyak kebanyakan lain kebedaan. Pun beda orang tak kasokan ke perubahan berarti tak siap odi. Kaula ajunan lambak para rabu tahun bulung polo sangang poloan. Gak dinto minabi abenta bi gadibi akhlak bi gadibi yang kep gila bener. Bener. Keng mangken senganggap gila gapi. Karena mangken gak dinto kaula ajunan ampon lah biasa. Abenta gadibi akhlak gadibi semesem gadibi. Teti saya lambak yang kep gila berarti mangken ampon beres. Kenapa itu terjadi? Yaitu perubahan. Cek hukum bayi para rabu usala ngalai ke perubahan. La yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman. Tidak dapat dipungkiri hukum bisa berubah sebab berubahnya zaman.
Hukum lah lain. Karena hukum gak dinto berputar menurut illatnya. Jadi al-hukmu yaduru ma'illatihi. Illat itu ada, hukum itu ada, illat itu tidak ada, maka hukum itu tidak ada. Kaula ajunan jangan pernah merasa takut akan perubahan. Yang penting nak foto kaula ajunan, paringin setong silver, paringin setong filter, paringin setong hisnun hasin, pagar saja kuwata, supaya mereka tidak tergilas oleh perubahan zaman, tapi justru mereka akan mewarnai perubahan zaman. Sehingga ulama gak dinto, santri sebede gak dinto, sebade sekolahan gak dinto, akan diharap oleh para guru akan menjadi surujul azmina, akan menjadi pelita di semua zaman. Ya mon pelita apa nih kan lampu, ini kan? Ini kan lampu. Kenggelenon saborana, nyuwun sewu jandeng jeba. Orang dek remes nerak na orang muncet setrum tibi lek melek. Cek lemikir aban tibi ampun letak bema abrina setrum kau orang. Makanya pada ulama saya ada bu anapa pun lambak gak ditoh tausiyah otaba mau idoh tak lanceng debu-debu nah keng mantep ke ate pahilakonin. Tapi semakin mon pengajian sejam ki aroma terus keng tak ilakonin. Beda pon apa gak dinto ulama ada bu karena mon dimin jaipon se ajegein panika jet perpanjege se jegein perpantedung. Le semakin pon apa se ajegein perpan ngide se jegein perpan mate. Ibrina contoh le tak pot repot. Lebak pada orang curhat ke Kanjeng Nabi tentang masalah amal berdepa ahmi Nabi sodaqah dekah orang sepo sampun sobung omor. Umbi abtina gak dinto sobung omor afayam fauha inta soddaqatu anha. Bada manfaat mon abtina sedekah kangkui ummi faqala na'am engki. Wa fi riwayah masalah aba faqala na'am engki. Keng mari atanya mon sahabat nambah langsung medebu kak disa abtina andi kebun epa kerin la abuwa sarang abtina iparengagia gencerna langsung ya turaki kembu teti mari atanya langsung ya malaki mon semangken reng oreng mator kagiai bada manfaat mon abtina sedekah kembu sampun sobung omor kiai bahadebu bada engki pada manfaat dah paling bah ngocak tinggal tergi andi tetibun dimin gak dinto korang debu banyak lako mangken gak dinto banyak debu korang lako dimin banyak lako korang debu mangken banyak debu korang lako. Sejak epon Gusti Kanjeng Nabi dimin gak dinto kathirun fuqahauhu qalilun khutabauhu mangken terbalik qalilun fuqahauhu kathirun khutabauhu dimin ahli agama na banyak setokang budebu na sokone mangken ahli agama na sokone tokang petan na banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Lambak pada pon menamon ngaji ning pondok pada hadis semono ilang ulang. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Hafal mun nak kana pondok dekat. Sapa orang si atamba ilmuna keng tak atamba hidayana orang gajri ya atamba jauh dari Allah. Bi kaule yarte enna sesangat demang pasti ngerti kapi make bodoh. Napa? Sapa orang se atamba ilmuna keng tak atamba setruma jon jauh dari Allah. Jak penting bismillahirrahmanirrahim ban bismillahirrahmanirrahim makan. Bismillahirrahmanirrahim lambak ban bismillahirrahmanirrahim makan. Jak penting make hem setruma raja.
Gula curiga, kayak ngono pian tak setuju tak napa ledung kadung gonceng gula. Gula curiga. Allah ni ternyata tak ngolati cak bacaan nah, tapi ngolati sampungen nah. Mak bisa. Syekhona Khalil jadi kadang make tua nah sok tak masuk akal mak manti. Mun samangken mun saanya mamakharijul huruf fase son si subas tadi tubat keng mata manti mak mon Syekhona Khalil lambak bedereng cenah minta dua terosogi ya sarang Syekhona Khalil itu tuan depan ikan letak itu mau bahasana senika tuan huang huing pak huang tak nuang pak huing tak nuang nuing tor kecentor selang kecentor sogi pai serok cena na dole bahasa apa nih kakek Syekhona Khalil paha jawab jaipon kakek jiriya terong ngerti apa terus sogi jawab ya terus sogi dikal magi tak ngerti kayak gua mulai Depak Karoma nih tanya akin sarang bini na ibadah remma ban ke Khalil itu gua beremma tuan nih gua kedi ke pak huang huing pak huang tak nuang pak huing tak nuang nuing tor kecentor selang kecentor sogi kok pai serop kopeng gua apa jadi yo mak tiba saya tanya jang koi kiri di Budin pas timbul kesepakatan di antara keduanya. Ada apa belum meriah kok? Ya mayu lah pola oleh. Jadi tuan ke Khalil. Pamu kak tuku ternyata pas teti orang sogi nah. Ibu engkalan. Coba huang. Mun tak percaya jembian uti yakin deki malam pate lampuna sambil maca kenikah huang huing pak huang tak nuang pak huing tak nuang nuing tor kecentor selang kecentor soki serop daden mun langantang seksak kenika ampon ongguan berarti sepak napa tompa saap la Rasulullah lah ebaktan Sayyidina Abu Bakar badaning kuwasur naleka na beliau gak dinto Rasulullah asarin bada ipoka nga beliau sedepoka nga Sayyidina Abu Bakar ebaktan na hijrah dari Mekah ke Madinah ebang tabang ban moso ternyata gak dito jaipon bah bada olar karena bada olar takok nyake eka Gusti Kanjeng Nabi paten na Sayyidina Abu Bakar pakanakit hari mon santri lambak jadi takok ngike gagiain din tibi saya pakai nakik kaular mon manken giain weki legan mon tata krama kan senikah mon yang siang apereng guruna berada santren ning budi keng mon malam tang beteng maka santren ning ada gurun bade budi anapa mon bade cuklengan santren labu kade gitu kan nih boy bab ahlak jak mon sorwa mon doka kabin le tak tahu kan begitu ibu ahlak kan bon gak ditobabara nalikana bara Gusti Kanjeng Nabi kan itu jaga bunga napa ini punten pun apa punten apa madele molar ke olar mai ke olar kita kok ngeke aju dan soko abdin saya bagi taring mau saki Fatihah mare Fatihah waladhdallin amin serop kelpas bah tapi di Rasulullah sehingga ambian jakwah nyari olar deki bah olar bah beki bener bah berapa maca aki Fatihah tahu opnam apa setrum tawada rezeki apa yang hilang dari orang sekarang maaf apa yang hilang dari orang sekarang Islam bon iman oke. Apa yang hilang ihsan rasa dek sekali adzikir lah dek rasana cak berdaya junallah ada tenang melono ajora ada apa lagi kan
Berdering amin, amin, amin. Bagi adanya. Kalau berempat. Padahal ingat muka Allah. Lagi kan? Apa yang kita Rabu lah tak usah ngocak sampai anjak gula mana gula sini kaki. Ada rasa. Nah, jadi Nabi ki as'ad lambok Rabu Nabi gak dito atua mau solawat satu sekali ba'da solat al-maktubah ba'da salatil maktubah beliau gak dito Rabu lastari mau satu sekali pahamator jangan kanjeng Nabi abdina bangun podong bini tuaki meletu di lastari kok berdalillah badah napa ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam ing di maabai segolok salam ka sengko lebat solawat agati ki buru kak dito pada bujuk korse bane ni kaki buru mau solawat ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika nganggo hitop jaban soromban pangitek sambian alaika 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 kak dito pada Rabu berarti berdayajun na guste kanjeng Nabi nalekan ngolok salam ke kanjeng Nabi arona Nabi babali boleh ibakton kak dito hatta arudda alis salam sampai sengkok bisa aja jawab salam orang jeria Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini kemanggen semulai tanda oleh karena itu tugas lembaga pendidikan adalah memperkenalkan itu kepada murid oleh hadiah sepa bintang belajar bagus bintang kelas bagus itu namanya kecerdasan intelektual tapi bapak dan ibu si bedegak dinto si adik murid bedegak dinto adik potra sekolah gak dinto montuk ajunan montuk potrana montuk itu lemagi toifur montuk itu lemlaina ajunan saya ngajak nang tenang keremi setrum berarabu kenapa doa akin karena makin banyak orang yang sepo tak ejab tak ijab sa doa kia si ijab ngirim memulun berikut ngirim meliaki HP memulun berikut meliaki HP meliaki jilbab sekelas terkini dan termahal berarti saya pikir mungkin gak dinto adalah fisik tapi non fisik saya hanya maboten tak bete pikir padahal mun fisik asal dari celot annasu min jihadit timsali akfa'u abuhum adamu wa ummuhum hawa'u fa iyakun fi aslihim syarafun yufakhiruna bihi fattinu wal ma'u orang ria di ma'abai Arya monjongo derajat ada pada saya ngajak bong sombong abuhum adam wa ummuhum hawa'u abana pada Nabi Adam ummina pada ummi Hawa fa iyakun fi aslihim syarafun magi andi pujuk segus bagus pujuk saja mulja yufakhiruna bihi se aba najriya ajak mulja ki pujun put nyeput pujun kenga iya fatinu wal ma'u pada gagabai dari celot pada gagabai dari aing mani ada saya gagabai dari susu bir brand ani kan nih maaf ki tadi bahas mangken seorang nah abdina kak dinto pada Rabu minabi morok semangken yang ki reng-oreng dong kadang bakun lebur ke kerja namolok canda nyaki di dari berema pengaji dengan muslim lebur berema isna kok pada tak tahu gitu kok pokon saya agelok dulu kayak tabu ada berarti kok margono ada pada ban ngonceng duduk dia lah mangken gula ngisi na pengajian lagi Pak Ibu boleh berengakin badan nikah unsur fisik nikah kepi nih muah gini glowing nasi guring muah naratin geng tanang bakun garing jadi nerah mulai letak tapel hegi kan montar ke pengajian datin tar ke arisan datin tar ke mantanan datin resepsian datin ning Roma aku
Rujak kaos bede dapur yang kuy. Jadi selake bah ngocare kaos apa pelapai. Bu babang bu ketomber kabeh bon. Tak kocak ben selake lonto. Pon, bareng agin. Ini ka badan nih. Unsur fisik nih ka, anatomi tubuh dan biologi roh. Harus celot roh. Ta. Iya, jangan jata aja. Tanah. Gula ku bakal beli ka? Berarti ini kecelot. Gula ku beli ka? Celot. Teti muslim berarti celot. Kimastur nih ka berarti pada celot kapi ini ka. Celot kapi makan jabong sombong pada celot ta. Seringgi soki ngojak ya tutang tunya celot. Bener? Bedai celot je deh. Pembersih, penyegar, pelembab, bedak sadar, skincare, celot, roll on, celot, splis kolon, celot, tohui celot je. Patedu nganga, ajail celot. Aduh, ngolpa celot, tak lebur sekali potong. Pon, gula matora, keng berde si benih celot pak. Napa? Akal, benih otak ya, otak dia celot ya. Akal, sampai makanya akal kita temu. Apa dah tak kilun, akal, beda dim, tak tahu je. Keng monoreng mah ngocak, mana akalmu? Padahal tak temu je budi. Pon, mare. Dua ateh saya kocak kalbun, tapi istilahnya dokter mon liver kedua bani ateh, tapi irwala lempa arwah. Tapi minabi ateh saya kocak kalbun. Ala inna fil jasadi mudghah, kan bener kan? Ada segumpal daging. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Mon bagus segumpal daging jadi ya saluhal jasadu kullu, bagus kapina badan. Wa idza fasadat, mon ancor rosak segumpal daging jadi fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ajri ya saya kocak ate mon rosak jadi rosak make tengkan kapi, itu bukan liver. Sebab bada kiai alim allama arif billah cabok liver. Kudu beni ate nasa rosak liver capok penyakit atau apa virus, paham? Ate apalagi ruh di kenyamanan dimensi lain, dimensi batin. Kaulah ajunan semangken padeng nih musleh sak banta sak caca kapi panika sebi kebian bibir tanang anak mik nika dimensi dohir celot keng muslim mangken abendaah bab beni celot, tapi dimensi batin nika para rabu urusan dari tas langit. Teti celot bedi bumi segi buru saya tetep gula bahasa bagi buru kan ikut di tas langit. Mun kain toy partajem maka sambian orang langit. Mun orang langit beremah dikenal oleh para makhluk di langit. Pasera malaikat. Sehingga pada debu kam mim masyhurin fil ardi majhulin fis sama. Banyak orang yang terkenal di bumi ternyata atas langit tak kenal sekali malaikat. Yang kebgulen siapa saya tak kenal? Ya benar ya orang. Tak kenal ke gula pakai kuning YouTube. Keng ning langit gula tak kenal sekali buat malaikat. Wa kam mim majhulin fil ardi masyhurin fis sama. Bada orang saya tak ijab pi bumi. Ada deh. Tak ijab pi bumi. Cokot menoloban orang di bumi. Acara ada harga di bumi. Tapi masyhurin fis sama, terkenal di atas langit. Tak apa. Bahkan kisah tarur ya. Pasal pandim meretoy. Dan jadi pun judul sinetron dunia terbalik. Bener yuk. Oh tak tahu mon kan ikatan cinta ruah. Andin dari ruang Aldebaran. Andin nangis norok nangis gitu. Duh mata sepur kebe.
Duh. Wajana Nabi puasaan hatam Al-Quran. Allah semalam hatam telur jus marjan, jus ABC, jas jus. Jak terawian monce abid ada ring norok. Mon sorongakan. Pasaan tujon. Buktena mon berdering adan maghrib dak ring jawab sekali. Lepah ngakan kepi. Bu pakai tokang adan pada cerbat kia. Isang ku tak lapar pakai koi kuah. Dibudin pakai adan pas cek lekas sah. Arapa lapar. Orang man nyaman mon puasaan setia mak pah tempe boleh, tahu boleh, ada es teler ada apa merongke tempe tahu duh kok gereng ada aklia akan to aklia duh mon ribarin bergizi mangkan keburu gula terobasan tinggi terus nyaman boleh ngakan makan apa jadi apa pon lanjut maka kaula ben panjenengan gereng malam ari mangken niat ada erin batin malar muka raja manfaat ben barokah kula matur mangken mon beda lampu biasa tera pas desela odi masuk akal geng beda kadang wararampu deselodi keng mak bah lampu mate sound system gak dito gagak ngak mangken nih gak kurang nyaman napa sound system cok nih gak nyaman nih gak gagak kini gonceng boleh kain to sound system nyaman ternyata deselodi esona mate kan berarti Jan Sahri ini ada sesuatu. Dan Sahrini karo si Andi arwah istilah maju mundur cantik karo. Jak terus karocek mah udah rocek Sahrini. Jak munring suwenep belum ada. Kok entar keng tak kowe temor. Hongku terus entar. Terus tahu kok ore kepadal ku. Keng tak kowe syuting benore. Masuk Facebook ke muslim entar aduh kiamat. Ya lah noleh jaga aja tak entar mun sumun bodoh boy rojak Sahrini berdering ngandung yang tidak laki nak gara-gara amempe tabang onar itu kan bodoh ya guru para entar ya guru nyong apa aja nengak napa ya Allah ternyata usut punya usut teliti punya teliti benih ke ngamempe bang tabang onar ke japo olar kabur sarong mak lesoh termat selamat ada ngodadan katon ika di sepo-sepo pada terselamat dah nak foto kau lajunan terselamat dah selamat akidana selamat ahlakah karena madrasah dan pesantren gak dinto para Rabu Tebun Imam Ghazali adalah benteng yang sangat kuat pagar yang sangat kokoh keng di luar nah pagar nega ampon banyak patek sing eki asing ambe mangken terjadi abeli ke pondok bulan sabel mole bulan molot molian 10 are belian 6 bulan tapi ternyata saya 10 are kak dinto matompes 6 bulan bener bonnya jadi kalau padahal ulama lambak lah beri makna filosofi wa kaifa yablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wal akharu yahdimu bagaimana bangunan itu akan cepat selesai jika kamu yang memperbaiki jika kamu yang membangun tapi ternyata orang lain yang merobohkan bi ustad eba gaga bi ustad eba ganteng debak ka Roma eba salbut sera seba salbut lembaga pendidikan pertama anak pasera wah sajilbab ma beura al ummu al madrasatul ula ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama
Sebelum pada Mambaul Ulum, pada lembaga pendidikan pertama. Siapa? Aduh. Ajunan, mentang ngerti ajunan. Sampian, tanya sampian. Baan. Sampian gini kak, manggana bu, bila dapat ke jompo, kau lebih minta tolong ke sampian. Anak ni kau lebih semak ke sampian timbang ke guru nah. Manggana banyak anak tak bahasa kambuk nah. Anak apa? Sakit roco nah. Dari kak ditojak sakrosak. Madrasah ya jadi parbesan si alos. Mau nemi matura si alos semenep sampai gula dela tak ngerti. Kan ada guru MC. Abdina minangka parenteng tengka. Kok bah tak tahu apa? Pemator kabidon. Aduh apa ya can gula. Mon bah engko abidato kada dek sengarti can gula. Mak dadi orang jak makin kota ngerti. Mangkana Nabi Muhammad lamba esosoen sareng basera Halimatus Sa'diyah gak dito Bani Sa'ad gama Bani Sa'ad paneka bade setong pegunungan terpencil waktu gak dito di Jazirah Arab Mekah gak dito bararabu sabak gak dito apa-apa jaipon ahli sejarah sopaja Nabi Muhammad kayak dito bahasanya selamat dari bahasa yang rusak tetap memakai bahasa fusha. Fajafus hagama ya ruli poduk anak-anak nu antum maru wala naklun sandal le yero mon bahasa salbut ruwe ga Mekah sediaan sukiya naklun sip mata tlub atau mada tatlub isdawar istibwah ndak dawangi ya jango burtukol ya jeruk dan debak desa laimen tak paham bahasa Inggris ini pada Madura jadi kadang Madura di bahasan salbut situ kemana age? Bahasa apa? Saya geng lenjelenan ini. Lu. Bahasa apa? Kok mata ngerti sakan? Mata dan gula situ bahasa bahasa Indonesia situ. Jak tanda. Mesan basal but lah. Anur puisi hujan tak pati raja. Sidro hujan tak pati raja aku terpelicu ke dalam celut aku mencarimu sampai aku limpu aku lesu dan gula puisi selbut Allah mangkana kali tadi sahabat nah mbian ni kawatran ni sahabat kat dito ya jari bahasa si alos parbosana kak dimaah ya jari bahasa alos abah ada pak karomana embo nang ngucek pelepah buja lagi jong wai bengkir kompor gas bang ngucak putrana ada bu keng keburu samain nah ada bu entar ibu imbu entar ke bengkir kompor gas pah ternyata pah bodoh si anya mah buja payolok ya dena pangoca mata napre mata napre lagi nih kebenakan langsung kitero dapat ke madrasah benakan dapat ke lembaga pendidikan mau natokar atau karin mainan kak dinto langsung mangocak matan sampai sing ngecor aro guru mata kerjot aku kurikulum di mamatan rele mon bisa gue minta tolong bahasa nih kepada pak kadang banyak dan ngodedan tak tahu kesak matur aja makin los maalo sa salbut polan beda sih nguncang gula tapi sepemator ya kenapa ajunan terong nguncang abdina iku duh da emak ada ongko nih kak ongko marah mau tawar jajak billahi waktu negini kagula embuk tada omor waktu nega ento para rabu ranonong botran gibesir ya inul yakin botran gibesir lu gulu rasa ko jaran nonong eke nggak disalah abad ke compo bah bade gini kaja ngonceng ajunan terong ngonceng abdine sanggul jak kok mak pasoro ngonceng kok biasa nyonceng ya kok nyorong ngonceng
nang gula keng gula curiga wan tak tahu bentah kan ada di budin nah ramah tamai beri deer wan gula kiai dora tak bahada bu dora acora tak tahu apa setegi buni acora orang yang tak tahu kasih kau di budin mah hari pon oleh belum bulan tepat hari H gula ki ngisi pamakasan ngak guri ki ngisi ki pada maghrib ki buri gamma pada rutinan di jompok malam Seninan ampon mangkat gula debak wakong tak nelpon ka gula assalamualaikum waalaikumsalam ya ini abdina depak kakak dimah ya marawan jangan gula tetilah oleh belum bulan bakun tak tahu dah jangan gula abdina depak kakak dimah bang gula bah repot aja beberapa teraki gula bang ajunan depak ke bakong ternyata gini langsung motor bang ada bunga sekarang kong kiai kayak gue mikir ada si gila sah ada si butuh siapa dia jangan paham ini tore saya nggak gue lihat berikan contoh sekun nih kecil loh karena maaf loh pak bu lingkungan itu sangat berpengaruh betul dan istilah bahasa Arab al-bi'ah lingkungan dan bahasa pendidikan milieu pendidikan itu lingkungan dalam hadis juga disebut ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu orang laki apa jan agama kanjana mun agama kanjana bagus norok bagus mun agama kanjana coba norok coba ingat bulan puasa ribari nak disa bada orang no kangin salah waktu nak ditolak korek berakna napa ngecor lemalem ternyata sahur periksanin ban binina sambian apa masalah kok kak apa jangan jawab benar mau jawabnya jadi kadang-kadang mau temu laku musibah ya keng mun sini kak apa asal laku kak make kapati ya pakun apa asa apa asa nih kak ternyata wah beda kanjana beda makan jana mayu mau nambuyu dah ya dina ya tak kira temu tang langkenan dina tak kira temu ya enjak apa engkau sama ajarna enjak lagi rokok kan kok enjak apa kok tak kok dosa abang engkau senanggung dosa nah mayu kini antara saya ngajak pada gendeng jak reng ada orang bisa nanggung dosa orang jawat mengawat bana gula laku nerongko ya ke swarga pada kita kaper kok norori ya gula ada tak taklif jadi temu menengkoki bara kok kudu amas men opo wong uluban sampean pada temu mangkana tore padang salang janjian nggih siap sambian mau masuk surga gua laku sambil toleh gula tak kau cecer jadi sambil tore norok gula ke mak pocur tanpa gula mbian jangan tak masuk mbian senega gimana tur ini kegi sambian tak masuk gula masuk sehari bi gula marah dia ialah janjian lah mayolah but salbut dan sendiri lah geng mon pada tak masuk je resari ya ayolah nikmati masing-masing daripada tak genan tu pada geng mon can potongan corak masuk bada indikator ada napa indikatornya setong bae tahu sawu jauh napa sambian nikah ampon masuk dek ka orang seepa gempang kelakuan kebagusan fakullun muyassarun lima khuliqalahu ibu gampang orang ni kamuncet eceptah kangkui masuk swarga maka odikna iba gampang ngalako kelakuan swarga ngalakuan jubok malarat tapi minabi pajet eceptah iba masuk ke neraka orang enggak dito iba gampang kelakuan neraka ala kok bagus malarat malah mari mangken pengajian kelakuan apa bagus, sebisa nyambi ke agama ke swarga ajunan iba gampang benollah
Akurun lima syaru lima khuliqona. Insyaallah. Ya mayu lah mau temu. Keng insyaallah. Mayu lah. Ya mun kita pati yakin ba ada setong sejak gempa. Napa? Pabanyak mau sholawat ke Kanjeng Nabi. Anapa? Sambian Nabi lebur mau sholawat ke Kanjeng Nabi. Insyaallah bergempak masuk surga. Mak bisa. Andi ring dalam. Boh, mak bisa ke muslim. Perang Uhud Gusti Kanjeng Nabi sampai bela. Bebajan sampai gak dinton keningnya berdarah-darah. Para sahabat ausul ke Kanjeng Nabi Muhammad, ngiring angku itu anak ajunan Nabi. Malai balas kali seorang-orang gak bisa, ngiring. Apa kata Nabi? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dabuna Kanjeng Nabi, setiap nabi ria beri fasilitas doa mustajab. Keng tang doa te kala setia itu ndai kala aku laku ning hari kiamat. Keng nolong natang umat ning hari kiamat. Setong. Dua, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang syafaat dia sediake kanggo tang umat sejaraja dosa. Diperhatikan sareng Nabi Muhammad. Kor sepenting setong makenal ka Nabi Muhammad. Lebat kenapa? Lebat solawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mak detik sampai dapat akan neraka swarga. Kening alam barzah. Orang selebur mau solawat. Cinta ka Gusti Kanjeng Nabi. Badan ta erok-erok ban ola. Jasadun tamakkana hubbu ahmada fi qalbihi. Tallahi annal arda la tablihi. Badan si atena pada cinta ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sampai lebur mau solawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tallahi demi Allah annal arda saungguna bumi la tablihi tak kira bengal maancor ka badan jeria. Jadi gue laku ipreksani buat malaikat. Ring di mana? Ampunten. Demah ka swarga. Siapa nyoro? Nabi Muhammad. Ya tahu mun deui. Ring delem. Bareng dan itu susah. Aduh ya Allah, tak kau mata tahu ring dulu. Siapa buat nak tak bahlah repot. Saya jauh imun pada kalimat laisa minna, laisa minna, laisa minna. Ning hadis-hadis laisa minna. Saya ngajak tiup-tiup benih tang golongan, benih tang golongan. Berarti pun nak lakonin kini, ke berarti benih golongan. Mula benih golongan tak masuk. Guna benda amin. Tak bisa. Malaikat mereka ni, dama masuk surga. Apa benda? Amin. Ngaltok ya. Badan madrasah ni kah? Bangun na sarang Ustaz Zebullah atau apa Ustaz selain. Ayo mau bangun na, ngiring. Bila mulan na, kemis. Ngiring doa kia. Tertulia mare. Tak mare. Mentai sompong. Tak bisa. Mau disompong bah meliaki semin. Pas tu aki sepa. Pada benoreng laki bini mantan nanyar bah maja istighfar melolo. Polan beda ayat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Polan beda ayat ingat ni kejaibon. Mayu maja istighfar banyak Allahnya bora ojan bakal terus wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah bakal beri dunya, Allah bakal beri anak. Dadi montro banyak dunya na, montro banyak anak na apa banyak maja istighfar. Dibudin mah mule, selaki mah ngucap mayu maja istighfar daripada ayat dah. Kaki maja yada, engkau maja ibudi tak tahu ke belong tedung. Tak kira dia anak. Cak yang gini kata ning bluetooth. Mangkana gula makin mator, kesakut mator gula di pengajian, montro sokian nulis jimat, kan kau gula. Nyari kertas pote, angkui sebidol jeleng, tulis telok huruf hijaiyah, ain, lam, qaf, alaqah. Mun sengka si ala aku atau les telok huruf hijaiyah jim kaf jim ja ka ja.
Mun tak tahu si ala kuah tore paksa mangkana awwaluhu maksa fakana akhiruhu bisa. Teku aja deh. Mangkana awwaluhu maksa fakana akhiruhu bisa. Makai pidato dia lambo, jauh gunung gok ke bangkung lambo, cukemi, pelengen, apa ngetek, apa sih kebentar, oh ngetek, olen maksa, bisa, hari lah, cerlo certibir. Oh makai mau selawat dia, mungkin pertama suku tak ngetek di, bo ngetek, mayu tanya lagi ya, mau tak ngetek meni orang, jadi mau ngetek orang, padahal orang moduk, nak kena moduk pun langsung pernah bahaya. Mun tak pernah, biasa. Mun langsung pernah, harus perlu dicurigai. Paling itu kol dulu depan. Mara kulo terwatanya kesampian. Bada manusia, saya pernah roman orang. Tak pernah ngijak aja. Leh, Nabi Muhammad, bapak, ada nama dina lampo. Tak langsung pernah. Nabi Muhammad sini kamu nono. Anapa? Apa? Jang bolan ngadep ke Baitul Maqdis. Tak ngadep ke Mekah, kerong ke Mekah. Jawab guru benar Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan pakai tambah tardoha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Engkau sekut ngapa semua Nabi Muhammad tu berkata. Marilah yo baban kau ke kiblat saya kelebur ibana, saya ridho ibana. Mari ngadep ke Masjidil Haram. Pokok wah, senang wah. Apa? Nabi Muhammad ngadep ke Masjidil Haram. Saya kak Dima, tempat lahir Nabi Muhammad pada setin Masjidil Haram. Nyaman maulid Nabi. Wa kam min manzilin fil ardi yalafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Banyak pemuda yang menyenangi di mana tempat mereka saja berada sehingga mereka merantau ke mana saja mereka mau, tapi hatinya tidak bisa dibohongi, tetap merindukan di mana pertama kali dia tinggal. Sedeku mik reng gak mah reng Jember. Bahasa gue reng Jember kok. Ma pada baga Madura ke? Iya nabang Praban. Pangocamnya, tak ada berapa nih Jember, bapak banyak nampak. Mama antar ke Madura, tapi tak ada. Mau urusan ateh, siapa sih bekal? Cari mau urusan ateh bakal debak ke ateh. Wa kullu ma kharaja minal qalb wa sala ilal qalb. Sesuatu yang keluar dari hati pasti akan sampai kepada hati yang lain. Mau urusan ateh tak bisa. Benar mah, siapa selang-alang nak? Bisa. Kan bahwa ada orang yang ngocak sebenarnya ke guru. Cinta ditolak dukun bertindak. Selama janur kuning belum melengkung kesempatan masih ada. Oh mun kadung itu siapa sih gigir? Tak bisa. Mangkan mun kadung cinta kenapa apa? Rosorona apa indah? Ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairi. Sidqul mahabba fi salati khisal. Cinta sejati itu tandanya ada 3. Ayyakhtara kalam habibi ala kalami ghairi. Lebih memilih kata-kata yang dicintai daripada kata-kata lain. Bisa Pak Hajar Bang ngocak. Janjian yuk Budin Roman. Budin Roman kuburan. Lem. Orang Bang ngocak, demah bener. Ya tinta-tinta desa. Tak gede ngaki aja. Mun parlo dapat ke kuburan Bang ngocak. Keluar mun setia. Untuk rotai tel. Untuk telepon kok keluar. Hari ya. Buta mata mon japoi orang ke cinta. Mangkana mun kadung cinta ka Nabi Muhammad wakati pun apa ini? Tada tenggal bakal lain. Pasibod kun Nabi Muhammad ilmatin Allah. Kok afuka. Wa yakhtaru ridha habibihi ala ridha ghairi. Lebih memilih apa yang disenangi oleh kekasihnya daripada yang disenangi oleh yang lain. Buktinya apa? Pecinta sejati itu adalah selalu mencari tahu apa yang disenangi oleh orang yang dicintai. Apa burle-burna? Mangkana orang lagi bini wani kata ada secocok. Yulang na boleh. Orang lagi bini ada secocok. Keng mak bisa. Apolong. Cocok kaki. Oh, mungkin nyara-nyara nu benih cocok ruang lip service bahasa bibir. Apa yang kau mau sudah aku tahu. Apa yang aku mau kau juga sudah tahu. Mengapa? Karena aku selalu bersemayam dalam relung hatimu. Pah ngocak matuana pret.
Ini lagi. Mun ki anya. Buat minta apa boy kang kolej meliaki ya. Korjak minta bintang ban bulan. Duh, salah di anak 2, pelenggan minta bintang 7 tak meliaki. Di servis. Ada ban Beliano. Itu salah kan. Beliano bang ocak kordeti. Itu ya. Iya. Kan punya orang. Beliano apa boy presiden, gak apa bupati apa kordeti. Tori pah bungkar musola nih kan. Jak bungkar jak tak jaga boler aja. Jaga boler. Harusnya aman PHP, pemberi harapan palsu. Aduh on ki apa kanan acura isol toka. Dosan lah kabin atau karmonon. Selaki hanya medul, sebini hanya masiti. Arapa dul, arapati. Buat nang ngocak apa dul? Ngocak apa ti? Dibudin anan pah ngocak. Wah dul ban siti lah komat. Bangga lagi bini, jak pas mapas. Ngocak emas. Maka tandi emas ria. Harap aja. Kormas Durrahman sehat. Mau emas sebede dina paling gun 100 gram. Ngemun Mas Durrahman betong bolo gilu. Pambian ngocak. Duh jak tani ngangkui Mas Durrahman niku. Anan lelemanya ngangkui apa? Syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Apa orang? Oh, saya alhamdulillah. Mohon disyukuri apa yang ada nyaman, tak pati gering ya. Jak gering dari diri ya. Hari kan sehat manon, dore. Ya tak ada pikiran apa sekali. Hari makelah tak kelambin aja po. Ojan nak pilek ya. Keng mondi gering. Mana raw? Jarian beras. Berarti jenak beras ada apa? Paraban mon setiaban. Apa? Ongguan mah al-wahbu niswudda, panik. Panik itu sudah separuhnya penyakit. Ngitek riladi separuhnya penyakit. Seres ada Bu Ibnu Sina, ahli kedokteran Islam. Wa al-wahmu niswudda. Teti separuhnya penyakit lah. Enggak bulan Recep tahun juga doan rapa-rapa saan roh. Oh, dari panikah. Suruh ngelet telur kol 2 mandam cukup kapu. Di mah beda. Kiamat tak kok ke telur. Ya mending ampunten. Lesok. Kayak ngadu alhamdulillah jandeng tegang telur. Bener. Peragi. Makanan itu hanya berpengaruh 20% kepada penyakit. Tapi pikiran itu berpengaruh 80%. Sepenting panjenengan gento ada erjak bi terlebih tak kira. Makin di darah tinggi kakan saat ini. Kor sepenting setusuk deh oplah. Waduh gitu bi. Perot pak. Beseres ada bunyi, apa ni Muslim ni ngaji Quran na wakulu washrabu wala tusrifu kakan jadi enom geng jabi talabi kencing manis batai beri manis sekali robumian enom manis geng jabi talabi geng monik kan nih tak bisa aja pikiran Bu halo laki nembian nanti penyakit darah tinggi ngakok ngakana sate bisa sampean pepeta kerja saya komat aro kita ekael deren teki gada lah apa tak kerja tuh Allahu Akbar anggana sampean halo mon bada ramalan jelek debu fala tuhaqqiq idza tatayyarta fala tuhaqqiq ambian mon bada ramalan contoh bada monye manok kuwak
santri. Aduh, arasol. Umpama bedeman muni manyok kuwak. Biasan kan sampean mun bede munyin manok kuwak kan sampean bah ngocak. Bedereng mati deh. Jadi berarti malaikat maut ada ente no kuwak. Fala tu hakik. Cek tak nyata aki. Lelebat deh lah torot cek dingin aki. Oh tambah. Lampenin biasana. Biasana deh ibu lah. Coba dari mati deh. Keluar dari Roma ketemu ban ular. Bah ngocak. Lah tak ada sukses je lah. Cek mangkat. Gimana sukses cuma tak mangkat. Ulu nisar ke bulan tak kepe haram nisar. Setahun beda 12 bulan. Dari 12 bulan dabun Allah beda 4 bulan mul minha arbaatun hurum. Beda 4 bulan mul je. Setong Dzulqa'dah. 2 Zulhijjah. 3 Muharram. 4 Rajab. Ayo Pak Madura. Dzulqa'dah bulan apa? Tak ada KP. Ya mainnya tak KP lah takok kape. Akabina bulan tak KP deh bagi. Harap apa? Takok tak KP. Aduh. Bulan setujuan bulan TKP ini nyamai bulan la jujur bulan la apa la ngela antara Idul Fitri dan Idul iya deh TKP nisar ke bulan TKP ada apa aja mak bocor pada imtihanan caan udah onjangan sekarang baik ngagi corona ada doa apa sekali ada sebab kun maburung kape kaki ayah tak salaman kan tahu le jaga jarak dia ada dengan capi sekali ada tahu aku limpu tersehat ada kapi terselamat ada kapi teroleh perlindungan dari Allah kapi tertai japo apa penyakit corona kapi sepok japok mendar muka beresa mentar lancang umur terus dia lah ayam popong punya orang ni pak pakai amin na ruang sambian mah ngocak tak ada corona ambo jawabannya betah tak kau main capok badak yang sambian ni berselamat dia ibu lah janya punya anu je dia pada iro marah pada nak lober mian saya jalan lober mian lah tahu santang tantangan bila tak pada saja neng apa innal bala muwakkalun bil mantik banyak musibah gara-gara bentah Astete, culut kita, culut yang cupit ini bahaya. Abul roh, tember roh, aro colon bol colon tembok lebar roh. Esenaing, berpecendar kau re, seger tak kira mati aja. Keng munculut sipit cupit ini, mun ejapo bentah raja fitnah. Makin ni kan apa bilang gelebun, gula minta tolong. Sambian meli apa serah ya toren ja atau karan ja atau karan seteti terteti yang bagus amin teti pemimpin si bagus amin setak teti malar muke paring sabar amin tempat kak dito terteti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin kan nyaman mon daya saya boleh minta tolong culut gara-gara colok barang tak ada bisa teti badah bener gula compok si mondok ni gini mulai dari kelas tong TK maaf kelas tong SD sampai ni gini pada si raja pada si gini pada si SMK ni gini punya ni gini lebur mon ngakan mon lapar roh atulit ke gula anjak ungguan atulit lapar nom lapar nom yo begule banyak mayu mon ngakan sambil ke depan begule ngocak kan ibu ni ya ponakan nah pas berdekap bercompok ni kau gula beri na contoh gi kau lah andi pungkan na sokon keng buan na bucok pas padang kanak santri si mondok compok ija gini wang ngocak kapan pak
Duh pak, nih serge muslim. Ada apa? Soko na bucok. Ya tanah bener. Buan soko na bucok. Soko na bucok. Aduh jong, cak fitnah ba nih jong? Bama fitnah ba jong kok ngabas TV? Langsung mantar ke maboro. Nih serge muslim. Jangan pan. Ada apa? Soko na bucok. Saya maboro tak klarifikasi. Langsung tar kemalawan. Duh, ternyata ke muslim kencing manis. Apa? Soko na bucok. Aduh, lah dapat ke pasar Kol Pajung lawan Roma, pangoca. Ke muslim soma sake. Apa? Soko na bucok. Aduh, lah ngale ke pasar Pelumpungan, sesaraan boleh. Apa? Aduh, ke muslim, soko na ketok. Apa? Soko na bucok. Dari buan sokon tu lah tak di sokoh. Gara-gara culut. Pas berdering bengal entar ke jompok gula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gula kalau war mancing. Tarik wah tole lo ke gula. Ngebes sokoh. Gula pikir, apa orang ria? Mana pas tang sokoh malolo. Bah, apa? Kenapa pak? Asli sokoh. Apa de palsu? Apa de palsu? Nah, punten polan ngiding kabar ke musle, jak sokone ke musle, bucok. Abba, bener gini gak? Bah, apa na bener gini? Buan sokon bucok kapi. Ya Allah, teti buan sokon se bucok, benih sokone ke musle bu. Apa nih kegibur? Gula mare gula setahun satu bongkor. Ke musle ram aram set. Ke musle set ram aram. Banyak saya labat ke Roma. Palang retan gula. Bodoh si nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, gua. Bah, nah, pajan gula. Ajunan bahasa era. Musle, kopi gula. Bah, napa? Kain to ke muslim lebih ada ngomong mana ajunan seta. Jangan gula. Entan gi beras. Tuh, sekarang kong abdi negela akan kocor telayun talaki gua. Entan ungguan. Gua tak baik baik pada empat ban ka. Ke alinya man. Ngakan kocor yun talaki. Takar jadolan muslim. Dei, mangkana makin ni nga. Ikan to di rabara. Cak bentan ban apa? Neng. Ditutup culutnya. Bila letak senang lah nang. Bener. Mau ngajak kapan tambian? Mbak namanya siapa? Nyocok siapa? Mari macam cocok kok mana malah. Tak lewat. Mulai tanya punya bentang. Kok nyocok mana kok? Tak tahu siang, tak tahu malam ketoman ni. Ini dia boleh. Tak usah tahu karan. Halo bagus, alhamdulillah, embian bersabar, embian gula oning, orang ampunten gak dinto, orang berpendidikan, orang ampunten gak dinto, somber orang si ahli agama, somber orang sesemak ke Allah, tempat torikoh ke antoh, semak sarang ketua ifur si allama, insyaallah sambian orang bagus, insyaallah orang bagus. Iya, mun bersama bagus lah, amin mayu terbaik amin. Ya coba dia tak tahu gula kesampian, coba kemarin gula pada beri berkat mulia tak ingin apa di namanya relaku. Ya lo, jam berapa tuan-tuan? Sejam dah kurang 4 menit. Ya monggo sampean terasa 10 menit. Apa? Perasaan merubah keadaan. Ya, sana jat mon berpan seneng, tak kira saja. Tak iya. Tak kira cuman berpan berlebur, kan nampak kikir. Ang ojak dia, kun dia. Kun selesai. Jarang berpan berlebur ambu. Begitu. Teti Myanmarin magela atwat ambu. Apa nama? Terus tangi ngagi aja kok. Jarang berpan berlebur yang bagi. Ya kayak ngunggula mon bagi terus ning tining gula ke laut. Itu 1 jam setengah. Sedih langkon 11.
Teti gula marin setengah setong debak ka jompo laku sopo ke moroka minamin samyan tedunga. Marin meluncat langsung debak kata kasor aku ke leo-leo ulang. Kanan kiri oke. Jalan alhamdulillah tol ngantol. Wanzuman pemapan. Ada sanaru ada lah. Masya Allah. Cek bunga aku lega sampean. Tera-tera tanah dunia akhirat aku. Geng sengak gula minta tolong wahai para bapak para ibu. Putrana panjenengan sekali pasrahaki ke lembaga pendidikan, pasrahaki ke guruna, jarok norok sambian, monrok norok sambian, ajari tibi ningi dalam. Dah iwailah, letak awat-awat. Guru ria, letak rangkoran si pelesoh. Bajaran sakoni, bocor lagi seragam. Jano tadi apa sekali. Aduh, cek ni serah. Aduh, tom gini. Tak nom ni kelas aja jadi. Aro, iba baro. Lab hella bro. Guru mau ni gigir jangan. Jamiram ni kana. Jamiram ni jangan kana. Iya jangan jamiram ni. Pakun rammi guru. Gula lambai panapsrep haram ni ka. Percermat gula keng kala gula kana. Ibri tok apa tok ngale mana kana. Fa la yufalilu fa la latan seneng wa fi lalan wa mufalalan fa huwa mufalilun nyaman ngon gede adan yo baban gula tok salbut pak tok ayo tonti untuk kento cermat kana lagi ko sapo wi gula pak sapa sing ngoba tok kentoan ki bro maju kan pangacung kulay pangacung kapi pokoknya ada mata ketelalas semua telas sekali ni budin gula pangota jauh lagi boleh ada ya tak bah pakun kala apa kala roring wali roda tusan sekali roda tahu dosa apa dah ada takon ke siapa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tak takut tak susah ini mah teman mikir belanja aja tanda apaan sih yahzanun Menanan lah ya sanun apaan sebenarnya mangan bah ngocak aja imtihanan ning ngapungan murid keng sasosan wali murid boy bitong ruang mun bah lomba sehari semadam telo kali ben semangkatan 10 sehari telo polo pagi ibu bodoh karena hafal bener wah aduh wae dandanianan saya ditanya ki ngabi berapa gini bu 1,5 juta le Bu mau cek larang apa? Bu, mau kepungan anak tadi yang berapa 1,5 juta. Bah ngocak Ustaz dah. Mak SPP tak majar pun bu. Dah, alhamdulillah. Aku limpu. Mangkana dimin jawan lagi. Ke khotib, kedung-dung modung penggalan ngaci ke Syekhona Khalil. Polan lulus Fatihah, yulang na boleh Fatihah pun. Polan lulus Fatihah na, bapak naga dito langsung nyampuli sampai secoko paling setisa kan Fatihah. Imtihan, ada embi maknya mak. Tahu. Menang nang semoga andi anak soleh ya. Tak bisa saja mencerit tak bisa. Tak bisa mencerit, tak bisa. Aduh, nonsen. Apa? Omong kosong. Paham? Iyalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau sebelah lah. Mohon maaf, aku mohon undur diri dulu. Kapan-kapan kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbeda dan waktu berbeda. Malar muka dargi lanjang umur kapi. Semakin panjenengan berpan sehat, serta panggiban gula-gula pakur sehat. Terutama seneguk mik nih kah. Polan tokang pidato nih kata oleh kering. Sebab mun kering gigi orang. Oke, tersehat terus. Amin. Amin. Langsung doa. Nah, terus. Mbian doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina minal ulama'is salihin al-mujtahidin al-amilin al-muwaffaqin lil khairat al-hadin al-muhtadin ila siratikal mustaqim al-faizin bi sa'adatid darain wa alhimna wa iyyahum ilman nafi'an ladunniyan wa ilman rabbaniyan bikamalil amni wassihha wal kifayah bi rahmatika wa syafaati rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa afihim wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum imaman lil muttaqin wa qurrata a'yunin fi umuril ilmi wad dunya wad din wa khtimna wa iyyahum bi khatimati sa'adati wal husna ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad wastajib du'aana ajma'in bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.